mwana we Pascal Imana ikwakire. Bagiye kumva bumva uwo munyerondo ngaraje ngarababwira ngo mwicaye mu nzu kandi Pascal ngo bamukebye umutwe. Barakeka muri umuna we Patnusi Fabrice wamubonanye amaraso ko ntuze ku nkweto. Turasaba ubutabera kuko ubwicanyi muragenda mu muhanda ufite ubwoba uvuga ati sa nisa nanjye baranci izosi, sa nisa baranci igitsina, baranci ibere, baranci ukuboko. Ibi bintu birakomeye. Urupfu rwa Habimana rwateye benshi ubwoba, rwatumye bamwe bava mu byabo barashungamiriza, abandi bararira. Habimana yapfuye urupfu rubi cyane, dore yuko ngo uwamwishe ari umuvandimwe we akamwica amukase izosi. Niko abaturage bari gukeka, kubera ko uyu muvandimwe we yirafite amaraso ku myenda, bityo abaturage bakavuga yuko uyu muvandimwe we yaba ari we wamwivuganye. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Ishami ry'ubugenzacyaha ryahise rita muri yombi uyu bavukana kugira ngo akorweho iperereza bamenye koko nimba ari we wishe Habimana uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, wari ufite umuryango w'abana babiri, akaba apfuye asize abana babiri ndetse n'umugore. Ni mu gihe umugore wa Habimana avuze yuko umugabo wiwe urupfu rwe rwatewe na mukuru wiwe bahuranaga amakimbirane ashingiye ku mitungo. Ibi byabereye mu karere ka Bugesera, ni mu murenge wa Mayange niho byabereye, no Habimana yiciwe, akaba atuye no mu murenge wa Mayange. Abaturage bari mu gahinda n'amarira, bavuga ko umuvandimwe we bityo yafungwa agakatirwa igifungo cya burundu. Umuvandimwe wa Habimana ahakana icyaha, avuga yuko atigeze yica mukuru wiwe kubera ko yaje asanga yitabye Imana bamwishe bamukase izosi, gusa yamwegereye amaraso aramutarukira kubera ko yararimo adudubiza wagira ngo ni robine. Mu gihe rero agerageza gunga, kuko avuga ko yari yagize ubwoba kubona umukuru wiwe arimo arava amaraso menshi cyane, yirukase ajya gutabaza, bityo rero aza kugira ubwoba. Bityo rero avuga ko atigeze yica mukuru wiwe nubwo bahoranaga amakimbirane ashingiye ku mitungo, bityo rero ntabwo yakora icyaha cyo kwica murumuna wiwe. Yahakanye kino cyaha yuko yishe mukuru murumuna we, arabihakana avuga ko atigeze amwica. Bityo rero ishami ry'ubugenzacyaha ryamureka akikomereza ubuzima bwe. Abaturage bavuze yuko ari we wamwishe kandi ikindi ntacike cyangwa agerageze kuyobya inzego z'iperereza. Ishami ry'ubugenzacyaha ryamutaye muri yombi kugira ngo bakomeze gukora iperereza. Icyaha kitamuhama baraza kumurekura, icyaha nikimuhama baraza kumukatira igifungo cya burundu kubera ko yaba yishe umuvandimwe we akamwica urupfu rubi cyane amukase izosi. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa. Iyi nkuru cyangwa ibi byago byabereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange, ubwo Habimana yishwe urupfu rubi cyane bakamukata izosi. Ukekwa ni mukuru we, bavuga yuko bahoranaga amakimbirane ashingiye ku mitungo itimukanwa, bityo rero bakaba bahoranaga banarwana baterana rwaserera. Uyu wapfuye asize umuryango w'abana babiri ndetse asize n'umugore. Umugore we avuga yuko umuvandimwe we ashobora kuba ari wamwivuganye kubera ko asobanura yuko bari kumwe mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba, none uyu Habimana akaba yishwe mu masaha ashyira saa 1 z'ijoro. Bityo rero barakeka murumuna we. Ishami ry'ubugenzacyaha ryatangiye gukora iperereza kugira ngo abandi bagize uruhare mu rupfu rwa Habimana bafatwe batabwe muri yombi. Ni inkuru yashenguye imitima benshi. Iyi nkuru yaresheje abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa, abandi barahamuka. Iyi nkuru no kunguko byagenze, byarangiye umuvandimwe we bamutaye muri yombi. Icyane kimuhama tuzababwira koko kugeza amaginganga. Ishami ry'ubugenzacyaha riracyakomeje gukora iperereza rifatanyije n'abaturage n'inzego z'ibanze. Turabakunda cyane, nitwaga Kidasamura rw'inkoro tubakorera gakonkoma. Nimbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, ciao ciao.